particular story na watchwe mu atrendi ye pa a obia aka ho asem ebi ma kire mu adwen e wo ho omo so mo ye expose expose e de fa eye na mcbrown ene afenso eye Maxwell mensa aware no ho na lafo asasem no beto social media no so no ye nyina ye ni tua ye ne wo social media no so de everyday bia update eba ene o de wani kire mu eye Instagram so na chese eye ghost eye bloggers no so ye adwuma ho e de gu ho ene mcbrown aye se na ne kunu no krampo no wa pamo mcbrown na mcbrown abetena ne fie bi wa akra ha na be ma no se one eye wa enete ene ne keka ho e wo ho adofo video bi circulate o social media so na awie ankofo ekeka se eye na mcbrown ne kunu eye Maxwell mensa ekopie mu o Canadian eye meka se embassy chiso mu kwakwaje visa wo ho sa na nkofo eka na wo hwe video ni din na wo hwe eye bebia no mu pie ye omukwakwa wura ka mu Maxwell bie ka no edema eye mcbrown dia na chese eye feyie pa yes sure wo ba so na the comment e dey at comment section e dey amaye when ankofo eka se atamfo emohire video dey betimi ahwe amu na mama me ahusie ntimi nhwe nso na chese yemfa nkomotwetwe no so enhihye so e wo ho no mo efamaye na mom no video no so beda so na wahu bi e wo ho no mo arafo wo ba so drop comment ne share ne nkoto afoforo atamfo mohire ajo ama na ne ekoso eno no na watwewe mu die na mcbrown na me kone kunu no account mu ewo eye Facebook na me koi Maxwell mensa odi ato wo say I don't know say account no eye authentic say eye Maxwell nankasa account and I say a different account obi na use account na o post eye picture bi eye old picture emro na eye mcbrown ewo kuma wudi no ye adwuma no and odi to wo say oni ne wife ntamu de boko problem bia eni honomo nti nkofo enjai se omo spread eye false accusations edifa eye omo aware no ho wo de entwa ye ho ne ekwohwe video we mra ekoba ya to aso ede amount. I say, God bless you. Anyhow. Nana, me me talk with you. Nana, I say, God bless you. Anyhow. Nana, me me talk with you. Nana, I say, God bless you. Anyhow. Okay, arafo video na ya hwe no hwe na mcbrown waje na tade brown no ne anim se eje ebia na ye old video na ebia ba beto abonte no so nye old video because me kono ankasa na TikTok hwe se ebia wa positive atade no the same dress no anase bibisa Joshua Mpacho aya na the video ba kono ato so de amam video na me send from ono ankasa na account mu no obon se ohye eye the same dress na ye recent video wa posti nti ena afa so wig ni so ehye na eye the same thing nti hu se eye mcbrown wa free eye embassy kro na nkofo eka no ena kire se wa ba bedrufia na so ote adidi bia odidi e wo ho no ma wo ye no so video e de beto eye abonten so na je se video we no enye old video ye current video na mcbrown ni kunu ene hu se omonam eye town no our page and sa ho oje fans no na se nye ebe to social media no so spread this wa prickles aji Maxwell free eye mcbrown sem ena ye kama esanse mcbrown ji obi aji ni free obi sem ena afen so eye ensem ne de na ye bebre ajo the dikan no ye na ahwefo de tiefo as someone who social adepa TV na the dikan no ye beda onyankopon ase se enipa bi atena se abo omutire mu po se na mcbrown woni ni kunu beka se omogu omu aware empress mcbrown papa omogu na aware now wo hwemu ya wo hwa enkrofo bi enipa bi meka se omu pe eye mcbrown enguase ene masol enguase no omu na aye saade en acreate saade na to omu so sabe omu ebe ware anasa omu ware anasa be sabe omu ware agu a enye social media so ana woni ba betana sabe
omo ye McBrown and kunu omo ye mature person. The question is edie kura na nipa bi ebetimi atena se abo ne tirimu poseb yen keka asem a enim ye hwe eye video ya ye hu ya sabi ebi kura kas eye amoko Canadian embassy ebi kire se o makwa ha ahonum so place na eye ba bia sabi ye twa ticket edi tu kwan office na McBrown efiro one ne kunu efiro apie ye no eye ba bia twa ticket ye de edi tu kwan because of bibi ntino so got to ticket na bi omuri tu kwan so that say anomo nante ekom baabi wo hwa anamonto mutum bibia ye fe kama in fact Ghana for ekasa edi enko no mo je free na McBrown se McBrown aware egu a edi sika bi edi adwuma bi ebe bia enwuma Ghana for ana okay amanfo nyansam eka bloggers nyansam eka that emu ge ni sika ebia saade ne benam so but also kan asama ye dey eye no kura na so kan asama ewum anti sisi ano omo a ahyase no omo de ba ye na be spread ye no sisi ano omo be post video we ana so say ajo say bibi nso wo ho no mo a ye na ye fe woni pani so but ama bebie no ampati o McBrown aware na enwu yi o obi be ka tell say McBrown omo ka say ebegu enye no kura ama eye to Almost say ekunkon ho. I hate rock, that means enyama bi nkoyie but enyama ewiase aware bi no problem enim. Aware the problem. Ewiase we et obi be kan kire me say. Enkwampo say bia woni nipa enante a. Aware obi be kan kire me say. Aware a ye ware no wiase no. Problem ensi wa aware ma na obi me kan kire me say problem bia na aware mu. Possibility omi nipa say ade ba ko an hye asase mo na me se me nka bi but na me twenya because me nim yes me ne McBrown hye akwa na nkyɛ na me nim se na wore ne ngede bi problem bi en ba mum Ghana fo na kasa amanfo na kasa pese mo gu McBrown wore ebi kra so oye McBrown maame ebinum na kasa mo pese mo kan nsam hunu e de fi McBrown ne mba so la wore no mo gu no mo nya kwan koma so ho sana nipa bi target eno no but McBrown wore na nkasa na enye hwe what I say obi meka nkyere me say aware ebikwa na ama me no kasai of course omu ye nipa McBrown onye spirit McBrown aye nipa te say ni a sabe oda sorry McBrown ye nipa te say ni a okọ eba je say enimonya bi na abeda no so na oba ye star and sometimes onipa bi a we star eni ye de ewo no now possibility say ebikura sama make enye no kure ebia na entokwa kakra bi watimi wakame enketengiti bi esi wa warem ema ebikura me ma ne ka say ebi ade we question kwa mame nkwa ha anase bia mame tu frifie enkotena se de be na de asun bie be de ebeba doesn't mean say awale na de agu what I say enye say awale na de agu me se obi a ohwe me emeka nkere me say aware bie no wo wiase o hawo ne amane de emema na say problem intimi nsi wo aware no be ma intimi ka so 1 week we de me kotena ba bi adwemo ebi another week we de me kotena ba bi adwemo se de be ye nanam so ebi entokwa na waye ntem no ebetimi asa aka bom ene atamfo ne ewu atamfo mo hire atamfo ene ewu o ma mo no mo pe McBrown angwase se na wode ebegu ne be kese na McBrown akwaware ama wale na gu no ene nyame atwa obi aka because samusi aware na gu krampo na still ne ehu ne kawa ama me kawa na chire se still other se aware me did issue we ba me did nkomo bebre but na me twen kakra ansa na maba out abekasa anasa maba out abekasa McBrown issue by me nka bi my din because baby am din nkomo ni ko wura ye no o kan ya abeka say o say McBrown kura to afifie adam ni din nkomo no so no na nipa no so kura no ani nipa na kasa McBrown wo fie Ghana for kasa Ghana for ekasa ade ba ko a me pese McBrown no onye careful no say ma ensem we na assist no Ghana for chance ye de ya no esi wo so fe ne ye begu aware ye o nipa wo so nipa na nye careful mo na ye de ya no ekono e December e watch one esi McBrown aware ye so no mesra na o ma ne mbere wo mpa ibum anya sa Ghana for the oma no ebegu aware ye hwe social media so ena obi asha gas se de okotufunu no oba be gina wo ana McBrown ana Maxwell ey asa nipa na asem wo kana asa ono mo na tifie ba ko
enipa na se no ase won na gi McBrown ware enipa na se no ka ase McBrown maame enipa na kura o kasa ase like caption ho do e social media McBrown sister McBrown mama, McBrown so, McBrown family member, mama. McBrown na cancel ha. Hey. So na say ma, enti video we e ba abonten no, sabe ene atamfo ane awu. Omma no omo pese McBrown enko hwiase. E wo eye na walem McBrown enko na onko huna mane e wo na walem ye betezo ma na McBrown wale agu. Na fe de hey McBrown masore na yes McBrown masore pema yes masore ewima masore yes ni e ka ensema enim possibility e bi kra masore ko bi kra na nhia da obi ni masore emompu ni mpuda obi ni masore anhia da o enso ye hwe asem e ba ye ensema e ka fa no se ka me masore na ka silver e court anya ga bebre o se me ni masore ka I'm telling you se me ni McBrown kaneka sam na sika ye bro ende bebre e ka mesi wo amafo of court no machire ba mi property ya McBrown masole eja aware he mama me kan cham chiro maso open McBrown papa say nya ne ba a relationship me say maso open McBrown enya de se maso beja McBrown trase wonko if say McBrown to no ama what we good we kase we good di ankasa McBrown to no offer de adekese McBrown o fa McBrown na so nya McBrown o se adinya kase pa na wanya if say enipa sabe nyame kopo ehira no ni efri ni tini be si ne mawura so ni nyina yesika McBrown ye bibi kakra bi a jibum esika so that say na nipa bi person matena se ya e kan sama enim etwa atoro di atoro to nipa so video bi am say police ne bobo sa video na mai wo hwe ayi wone eye kobiche asema McBrown kan enya wale ye ho afutuo nti obisa ni say ene afutuo ben na wode ma o say afutuo ben na wode police wo de ti wo de asema afuna me so me be ka ma agre pa me ama mesre ma producer no all right me pa cho aya na mode eye sa video no ato so wa say ready so mama me hu say nya ready so a okay are you ready oh adafo ye ntwa ye ho ne nhwe video no na wo de tie mu aba no because wonim say no na kwatwetwe nsem ni nyina ba ye sa video no na don kofo edi nkan allege say McBrown na ware na hit rock but sa video no particular no kofo kotwe ba ye say bia McBrown ade ne ye kafa ne ho ne ye no kre nti no wabeka say minim say me ye famous say yanka nipa bi wo ha me ni o mo anko relationship ni o man adafo ye nko ni ko ya to aso ede amount okay What's that? Oh, What they happen? why ready? Come in my hair ready. I'm friend say Jim. Come in the Lauren Hoods. Why come on? Lauren. Thank you. Yes, let's go. I be say right week from. Go for any your foot no ya the mom no. Nti no ya sign every week from. And then I will come so go say we am Ghana. Especially me youth no. Omo no muhiam. And then maybe na me dwuna de bi hu come. E me come. Bibisa me ho say. Enipa kwaya na ye pede wo wiase because ye so a ho twa ni niam bi ni na fofa ni we bi ntino. Aya na ye niam bi. But some men na minim say Nyankopon be mi say a. Enkai wo niam bi anka manye. Ye wo niam bi bre nipa bi a me na o musinsan ye anka manye. De me ka che obia ni say ye so a ye bo bra no. Ya na ho twa ani niam bi ntie ye niam bi a enye ne mfata. So when you're penny no two for a tea. So when you'll be no two for a share, Busu and free baby and one. So Kobe meaning send Uncle Pomba Ghana ha and then into mean dodgy, me father be a collar whom in penny for whom. And come one plant you be one command. Me one Uncle Fabi one command. You were a group in the baby and now copy be a command. I send you one can say you are command. If you say baby are winning power, you be careful. You don't know the future. You need to be careful what you do now. They make a choice. Mema who try, mema na for four, mema situation be push you. Yen a mistake.
ye mistake ye nyini but ye guso ye bi wa na ye ref ye ho it is what is so be to a foot to be no ide na wa fa bi na so the account nti asem ide ma wa ani and then you re kakra every ye wo ye sisi an can affect you tomorrow nti ye wo ye ne no ye careful na hwe and then me ba na me dwuna de bi ho ko bi e o me kam me bisa me ho say enipa kwaya na ye pede wo wiase because ye so a ho twa ni niam bi ni na fofa ni we bi ntino aya na ye niam bi but se me na minim se Nyankopon be mi se ya enkai wo niam bi an kamanye ye wo niam bi bre nipa bi a me no mo sinsan ye kamanye de me ka che obia ni se ye so a ye bo bra no ya na ho twa ani niam bi nti ye niam bi a enye ne mfata so when your penny be no two for a tea. So when you be no two for a share, Busia and free baby and one. So Kobe meaning send Uncle Pombe Ma Ghana ha and then to mean dodgy, me father be a collar whom in penny for whom. And come one planch be one command. Me one your uncle Fabi one command. You were a group in the baby and now copy be a command. I say you want one can say you are. It is sad, brave, but be careful. You don't know the future. And to be careful what you do now. They make a choice. Mema hochwe, mema na for mema situation be pushing. Ye nyina ya mistake. Ya mistake. Ye nyini, but ye guso ye be one ye ref here. It is what is be two a foot to be another day. Now a fabi. Now so Tap send kwantia fa so send sika free amanone eba Ghana se wo Europe UK wo Canada oni how bia wo de an se obeko Play Store ana App Store na wa download the tap send app no wo download the pre obebusa se wo promo code and once wo abo Adepa TV e de ahyem wo bo hyem se pe who Europe €5, who US Canada $10, who UK £5. Tap send who send this Ghana free of charge. A betting better mobile money wallet and as a bank account. Tap send rate mu kenkon. Enti who dia yantua eyankomo twetwe no eso. mcbrown video way particular video way and I kwatwetwe nsem ede ebaye no. Kofo susu se na ese na warrior na mpa se ehete eye rock. Ewo hono mo se ebia okase se onim se obeji din sei enne bebia obefa bia wontumi entete mofra o mpanifo obi ehunu a enka nkofo bi wo hono ma bribia etwa mu nko ne omuntu anamo bi nko ntim ni nkofo bi nko ni nkofo bi kra ndeti ewo eye na brabo mu to ni nkofo bi andeti a mi hu eye bloggers ayo Felix Zimu say omu posti ye omu blogge hu na okase when timian state wom say bia nka meni asumasi wei andeti anase bibisa and obi a oni ni deti nso ana baby ahite baby na ye ochiame kwame nti kofo bisa say nti ochiame kwame na nka oni ni deti ana ni kunu ya oware ni ama Ghana bloggers any media no in fact na Felix that's the account one or say I always say the media is our problem in Ghana. Yes. Na meka say omo problem. Enti mebo na mama mcbrown. Enti oni experience bi say obetimi atu onipa for say ebia me si so. Bema bia sebe meni ni ko date ye no. Me hwe empempenso a meduru a se ka menya nka sa bema na meni na date. Enti ye o wiase na ma mbese me busa question bi say obia no ho a obetimi ada asori akase mesi so bema meni date ye no me hwe ba bia meduru a se me hunu nyansan ana bi kura sabre no na ka monim dia nka sabre ma wo de ka meni date da obi ka bi da na obia utimi ye bibi no regret say o ye obema bi nka se de empempenso a nyame adom mabeduro empempenso a meduro yi oba we pa mene ne dae die anambese ne pa die sanka enye bibi na ayeya nka mense ne peda enti obi nunu ho anamonto bi a wone ne yonko bi atu ana mcbrown aye ni party se me no bi enu emoja ewo mcbrown mu enti oni feeling be se empempenso na mcbrown madui
bema bi anase obi a me ne ko twemp na bi kamhunu ya anka maanye wonye nipa no ka no no say we ya bayiwa na wo siso anase bibisa sometimes no ti bia bi na ma esebio oma ye nuanom ya omo ye omo boba sibrei omo pene so mbesa no ebedu ba bi no obenu ne wo se okoye saade okoye because onim say situation bi na ma na ye saade no enti ama isi ye ne ye hwe ye no sebe enipa bi a waso na no ekesa magran ni kurajai ense ebi ko nipa na wore ye tantantantantan agu but obi nim onye star onim tinom be se da manfo sopa ebi o no eka nsam e ponchi fan bonkum e fa nifa obi okra wo nhia magran pu ni mpuda no kre esuye ko media no so esa asana beto social media obi ana beka enye magran na ne kunu kra nde abo obi na de sa asana beto se wonya na ntie ohunu se ase magran ne kunu anasa eni ne kunu maso enoma nko yasa wa busuan kra tena ase o mo ka ho asem of course you see eti people eti na me ka say awale be kra na esia ye musa busa sofo because asofo re ta di awale sam eti awale sam enkopie asofo anim ekopie ba da bia sometimes enoma bi wo a se be Ghana ye nyini sanoma we na wo se twa so was it a trust idea no? Who here and Kosobia and Fabian Mlay and Fabia Magu Yaproso. You can't, young and the video be about one thing. Macron was so issue. Oh, Mamma, no couldn't grant a go be a car. The real Musini don't fekeke. It's a one pa. And so a bit nipper does a nipper say any penny soon or yes, sir. Omobua. I'm a Omobua. Me say one pen the Benjamin McBrown awale obejane trasa ama opa yensia bontere na be me because me sabi o ebi na masoli no obiem ana sabi a masoli na jai no onya McBrown ompe wan na because ompe eti masoli sabi na ni ho se onya McBrown ba kama say was me jane tra ama wan na ka kire ho sabi be ba kro we nyansafo obetima fa na yina chi but o ma na yina hu Remember the brain, a champion, omo mochi, edisie. And you know why I am mamma when ye son of a way tantan. And I want ye be maybe audio. Audio because number one, almost audio. May someone was in the best friend pa and then McBrown. Was in the best friend no. Now Maxwell ni muno no so ni Maxwell to send to Akadia washe. I'm saying no correct. Now I say I am McBrown J. Aya Maxwell free, aya sister bia your friend is Vic or mentor. And some mentor aya season 2. Okay. Or Jenny Frisa aya mentor lady Vicky in some. And actually say, no McBrown nim say, oh my engagement, but when your wedding. And or J Maxwell free Vic in some. And then Obin so aya say wa, and so J Maxwell dear free aya McBrown sent a karma. Oh, Debbie, Ama, tea, if we are say, Ben may be a Eden. Okay. Sabi McBrown mas omo ntwem pran wo omo ware se oba bi si ne kun ne masola also oma wo tu kra oni Vic ne wo tu oh good ama obi ti ne obi wo eye wedding people pay ama wale no gu no be ma na kofo awol fo no ba so ko wale fo bi ebi si ana we bebre sometimes enuma bi wa ensi like some odwuru ho a wo ti ase and say we no asia eye news ana the news no say be be ka say McBrown akokwa gi obi kunu a gi a wogi no ebo enperko esu ebi ko ne tia wade ase e na one ne twempra e sam de ko McBrown ne nipa ne twempra enipa ne McBrown aware ama Ghana wiase na hu say o dabi maso ne McBrown de awale mo ya wale fo and the same way and some basi ama wo bia kwatena se wo ko twa baabi no twa baabi no twa baabi sister bia me hu ni video wo say kama Tese wajo bi dia Nyankopon ana atuatua mu nyina aka so that say me see me sra Ghanaians me sra Ghana for asamba monto mo buase onye so bi sori ya no ba twira dia to social media no so na hey na buya ya e free for the buy any pa no so otro ne tin say na o de agu ho and the social media obetimi create bibi obetimi ye bibi mo na ba to abreko enim simple class say okay say issues na buy can be montam separate ya and no masa kabo and no so oh say sometimes so me blame bloggers na di kind no aye omodi kind de ba no because ebi mu ko omudi yam
no makwa cancer minina di akire no since ono so ye ghost eye blogger no why na adwen say na odbeba because hu na ghost onye nipa we see adomabo why na say bia one day nipa na odeba no obi hu no be ewi ase ana se duru ba bi kra no ekọ lasem kọ kwese omie nanim you see no obi anim ana so na sem court no court na beto ja so omie nanim so that say enti one ye careful a wo nipa na abi wo yes one day ebi no ho abedadi imagine obi akọ eye blogger bi DM akọ senia mane say eye Samira Baumia ya we se eye ni kunu Dr. Mahmoud Baumia edeti na naba what I say obi ha ontia ware na si o but obe kan se bia che blogger ne tise ne oni omukra ne wo eye mantamu mpo amanya ha enya di Ghana di jimisa nana mama friend say we nana ba eye na djuma kwa ne ba bi Dr. Mahmoud Baumia Ghana vice president one na yere etum ba bi kama asubiem amafo person mo ya kedi problem ene koto wale enum adona edie na nipa benya free so I said nyansa bia nye de enim by sometimes o me mature person ti nyansa bia na o mbe base ya na nka mcbrown ka se odi ni nsemachi aha nkofo a esenka bebre since o mo aware ne start here nana mama mcbrown ama o hia na o ye obi a o ye mature person na meka se o ye obi a sabe enye se o ye mama ba na attention no mo o ye obi a wa bra wa brabom mcbrown na hia bebrebe na nanti bebrebe o ye obi a wa bra wa abrabom en sabe sama manfo kan emu na bam ana sade we ya we wo setamta afere ba kon wo ye video na nani agi because ade ne nya no kure sanka sabi ama ka sabo ye no kura ko so ko hye dem na ko su ma wi ase ye kan asemi fa wo na nya yi a mo se ekotia wankasa wo ni padua no but we ye free because when him say what did you connect me bisa me hu say nti so opebre na o ka say o hye eye nsem a ya kan fa ne hu nyina Edifa na warrior hu ni kunu ni asese sebi ni kunu kwasia se Maxwell sebi oye jimifo ene sa niema ni nyina so onya bre no wahwa sei no befili even ni kunu abusuafo kra mo ka so mo hwe sa niema ni nyina ama wo se omo no omanyini wo social media na se omanyini wo oman ni mo nti se ensem bi ba obi wo a se ye twa se bi kra fa no na abu na bem ensem obi npa bi ye kan asemi fa no kakra bi na se oye ote ya no na ne ma hye no na de oye nyina no afa ontimi nya biem but Maxwell ene magno o ma pass ade no ho o manyini abroso wasade nti sansem manfo kan wemia no entimi anyum foko opa ye musa magno like make say obeka say on te hwe kra because enya fo na kwa hwe like ya ka say yes ma wale agu abrako a wale nmu ye enti ama otwe ye bebe ka kire wo se woni okun agyae na nya no kra nti wetu na bu abam no oh there be so na say anya no kra ade anya no kra na ka fa ade anya no kra na bia ka fa ho a ebi kwa ko di bone bi ebi kwa ko bo dwoma na okun akyew ana ono wagyae ana eba media so ana ye bo ka say Maxwell magno agyae na bibi sense na mkoye na mu gyae enti ba sare bo se na ato ayamkyehye eni suro eni hu bia ba de abehye mu enti sade we ya asise no sade we happen there in fact atamfo ni awu magno atamfo ni awu omo betena ase na one day mesha da bobo bi na beti me pese me obi abanya ayi obu a bonde obese wonya hype na fe abomidi wa no fe obeka nkwasesem amafo mo sore ye betena o enya especially abrotifo yi so mo phone ba ase oni mo hwe na amafo so tumetena se ni ye create news ana o ye say sewan mahunu sewan na as sewan pictures there o na kamene sewan ka mesi amafo pa sabi obi afa me email no the tenants me email kamene sewan ka me disika so I say kamene sewan ka me disika pa sometimes and obi wa sabi yensemunu san mo we no eni kwa se so o man ni mu eni kwa se I mean ye gitum esa ebia no ebehwe enipa ase ebebre enipa ase sabi magwan empempenso ni dina nyame adawro ma o pusi kono ye de sa de we be kanta afi na de dinu no o ji dinu bone abrako ade nso ye de enti sa so that say ebia sawa no ana menim say on person man hype dia I don't even know one hu ni enkofo kafa Jackie Apia na afenso Liberian president oh say Jackie Apia obaso so there be
on say jakapia obeso so wanyina brosoro a chen sa de no antigana fo yes demo me fa kwanya wosu yanko bloggers yete asem a yenya hwehwemu yewunu se asem na ye ka no eye no kore sebe Ghana hanom na ya na ame ase emra no amanfo agum besa kodru abrochi no ka sem bia fo bi ho no ba kon ade kokko na o siwa ona bo hun say yes say what in sem hunu pa so I say what is semunu and am say na my bloggers na say all my producers na say bi o the studio la no ha eti dey kan say I mean enoma bi wo ho a sebe my so so o ma we nim pedifo bi kan say mo say yem fan to so na emma no nye ho mesra mcbrown oma samle na wo say wo shedrin no wo yire no awo ne mpai bom awo na wadem samle na wo say mcbrown shedrin na samle wo yire no say obama na nia bre no one ne kunu atimu because any person mo de o ma no egu aware no any person mo say wo wan ye any person o ma nim gu ase mesra na na mcbrown empress ana sabe the body akoye ye ana Maxwell so ana ni age no age difference or saying 10 years and then no engineer and a councillor Lutrot and a councillor Lutrot say and yadi ebejina esan say mcbrown enyini esin eye Maxwell nti nyadi aware ni beye ye afa so twini Jonas kiremu dia na ne aware na enye ye esan say oba wo skana wo mu kunu a say na mama mcbrown ni kwama bloggers ni bebre aye jimifo say na mama mcbrown ama bloggers ni bebre aye jimifo sebe nyansa nyankopɔ de ma omo no omo nyina hu sebe omo nyansa aye say ntatia kete nyansa me be no obi tirim onto obo ni ya sase etu ni usurugum ni yatugum why and then you friend we say bie ka ade ama na ire na fe one na ire eye movement no ode ide akotena to asoma ayi first lady Maxwell oni ate wate nyankopɔ hira na ni de ate arafo ye ntwa ye ho ne san so enkohwe video no emra ye ko bar ye beto aso e wo ho e de amawo say God bless you. Anyhow. Nana mi eme chopu chakafe. Nana, say God bless you. Anyhow. Nana mi eme chopu chakafe. Nana, say God bless you. Oh, What they happen? why ready? Come in my ready. I hope you say Jim. Come in the Lauren Hoods. Alright, come on. Lauren. Thank you. Yes, let's go. I be say right week from. Go for any foot no ya the mom no. So no ya sign every week from. And then I will come so go say the Ghana. Especially me youth no. I'm no muhiam. And then maybe na me dwuna de bi hu come. Me come. Bibi sa me ho say. Any background na ye pede o wiase because ye so a ho twa ni niam bi ni na fofa ni we bi ntino. Aya na ye niam bi. But se me na minim se Nyankopon be mi say a. Enkai wo niam bi anka manye. Ye wo niam bi bre ni pa bi a me na o musinsan ye anka manye. De me ka che obia ni say ye so a ye bo bra no. Aya na ho twa ani niam bi ntie ye niam bi a enye ne mfata. So when you're penny no two for a tea. So when you'll be no two for a share, but you are free baby and one. So Kobe means send Uncle Pomba Ghana ha and then to mean dodgy. Me father be a collar whom in penny for whom. And come one plant you be one command. Me one Uncle Fabi one command. You were a group in the baby and now copy be a command. I send you one can say you are command. It is sad, baby. Be careful. You don't know the future. And to be careful what you do now. They make a choice. Mema ho try, mema na fofo, mema situation be push you. Ye nyina ya mistake. Ya mistake. Ye nyini but ye guso ye bi wan ye ref here. It is out so be too a foot to be no idea. No afabi.
now so their account nti asem a de ma wani and then you ray kakra every the way yes can affect you tomorrow nti the way no be careful dear meka I mean sure show time hey what ba oh what they happen why ready come my ready I hope you say Jinem come be in Lauren Hoods. Alright, come on. Lauren. Thank you. Yes, let's go. I be say right week from go for any your foot no ya the mom no. Nti no ya sign every week from. And then I will come so go say the Ghana. Especially me youth no omo no muhia me. And then maybe na me dwuna de bi hu come. Me kam. Me bisa me who say and if I cry na yepede we ase because he saw who training niam bi ni na for fani we bi ntino aya na ye niam bi but se me na minim se Nyankopon be mi say a enkai wo niam bi anka manye ye wo niam bi bre ni pa bi a me na o musinsan anka manye de me ka che obia ni say ye so aye bo bra no aya na ho tre ani niam bi nti ye niam bi a enye ne mfata so when you're penny no two for a tea. So when you'll be no two for a share, busu and free baby and one. So Kobe meaning send Uncle Pomba Ghana ha and then to mean dodgy, me father be a collar whom in penny for women. And come one planch every one command. Me one Uncle Febby one command. You were a group in the baby and an uncle Pia command. Assembly one can it is sad brave baby what any power you be careful. You don't know the future. And to be careful what you do now. They make a choni. Mema hochwe, mema na for mema situation be push you. Yenina ya mistake. Ya mistake. Yenini but ye guso ye be one a refuge. It is out so be two a foot to be no idea. Now a fabi. Now so the account nti asamo de ma wani and then you ray kakra every the way yes can affect you tomorrow nti the way no be careful dear meka I mean sure Arafo na mama ground and the yakwakotie no aba no sisi ya ne yekunu vibe ewo street ne so ne de na mama meka o tap send eso wo Europe Canada US and after UAE who send this car e de aba Ghana wo de fa momo account and as a bank account ZPay who Netherlands or the ideal payment ko Play Store and as App Store and download the tap send app no o download we be so promo code and one is about the part TV and they show about the part TV show we are Europe you bet €5 so Canada and as US and so bet $10 UK £5 Samsung na UAE Dubai in Portugal so bet 25 dirhams nti bomodia na use tap send app no fedi ujuma nyina elho efoma ye Chantel Love or say wow Mr and Mrs na yes na ni ajon ade we so buy ade ba ko ni say ajo Ghana for Oma supporting na nama enyasem ketwa. Oh yeah, say enyasafo. Because be brena actually odo say omo do na nama mcbrown ankasa. Na nama mcbrown yo bia odaga na fo nyina akoma so. Yeah, of course. Enti say wo ka bibi sempo on na ye mfom so no. Na say wo be ka no anka na kwan pa so a. Ghana fo e de omani breba be wiewie so. Ghana fo supporting mcbrown pa de we e baaye no. Na say kofo e bo na chi. Me kra me imagine because first day na me hu story no. Manya hu adwuma wa ha nti ye boss bisa say wahu just I wo kroma na me say oh me hu nti e bia e be in the next day because asem no me kra me hu adwiri me say me bibia na say ye ka ne hu sem say yeso ye adwuma no abeto ho ne de I don't dey kwa kakra nka ye na benya asem ada we share say aboso de dey man that me nim say ye kan ye bia na ya ante ase ye ne hu se ne ye be sanso a kire mu ye nti yan can be the first day no so de na ne kwan so ano no Felix Dazi or say Ghana bloggers de fake captions ebi mo say mcbrown we divorce nso nipa na odi ade ne bai no wanka say we divorce o wanka say officially we divorce or sisi ano ekonkon ho ase bibia te asim asese wa ba beginam nti aware no akwakoye bibia wo ho edi ono so ede jigu 2 ede ababeto abonte so sanso na Felix Dazi or say mcbrown so yente ase se Ghana fo hu ni say mcbrown kunu no on na ye ne manager nti osan manager ne de enya de mu betete am asem o kan me ne ya me se enu na me da ho din na me
wohwe na na mcbrown woni ne kunu ya ese wona em manager sebe ama wo ye manager mcbrown wa wo san kwan wo san kwan wo san ne kunu because advert ba production bi e ba dem an so side no so kakra ho enti ye di si wo so ama wo san kwan enti wan wo agimi fuo wan se wan wo agimi efie na de abrade efie ni mu ode efie ni mu ode ankasa ama emu ode ye efie ho ode emi ho ode so ya say ho ode ba fie bi sanso wo ho aye mpaibo ana meka because Ghana fo nyina ni hwe ho me say ne o twama wo ya wo nkwan kra ba ko ka che blogger say o ya nkwan na o ya aben kwan ni nyina o mu beka hey we enche ibo se mcbrown ne kunu o sa ko Dubai so mu ko ba before baby o mu wura ye na o mu pie ye no hwe video ni ama for the first time be asini o ebrebre bi si sa o mu ko Dubai ko chile ya for the so ai adan o mu so asemba na o mu tukwan o se ama asemba na so kwa mama fo unu se o so ye wo ho no ye sha de ni ye na so mu so asemba na o mu tukwan o da bi se ade wo ama na bibiansi Ghana fo twantro a beto so na fe so pie out nessa fina be gina kwa eni kwa se mcbrown eni kunu ekọ yese press ye be kechire se ya wale ngui eye nkola asem na nkofo ka se bibisa aba aye omumra bonte no obi obeka sa asem obi ya se mcbrown ni ko munya nkoda ana mo masi obi meka nche obi se ya wale egu na se ya wale egu sometimes enya enkola na be sa ade no eye nkola asem so ma be gina bonte Ghana fo ensemi na media no so say na na mcbrown me ni me kunu agya enye na kwenya aware kamaka kadana kamaka sensa mcbrown kana sabi ofom se eye good eni kwa so o ma chere nsem bia chere Ghana fo o mo na obi ansa contract o mo ni Ghana fo eno mo ansa contract say maware en wish so mfa metu yanim obi na mcbrown ansa contract obi na masore ansa contract ana obi mo mpa so mo ware eto nya asem mfa metu yanim Ghana fo na se ye hwa ye hwa onkrofo nsem ana ye hwa masem ye nya saade no na sabi obi ni contract e wo saade no yes say we plan in south den no okoji na ho make akra United Show business yes say yes say okowo magazine echi Canada aja ne aye ide bebi omura ye de me sure so mbekọ Canada arafo aye wendi tufo jiwutu bebi a wo bia wabo aye mcbrown abaso ye pa wo si Nyankopon enhira ne bebre aye mcbrown de enhira waje wo Ghana ha oh yes enhira do babako so enhira because ni papa mcbrown oye ni papa enhira numa no wodre mawo sabi enipa oni mcbrown na betuma kan sem bia fa no by oben mcbrown na se oni ni hia 1-on-1 the way mcbrown be sia kwahwo the way mcbrown be sia so mu the way mcbrown be sia no wasene no fekwa enipa ye kire de sabi nyame da ma wanya enmonyam ese Ghana be enipa bebre ni wiase nyina enim no and news etimi trend ko wiase afa na nyina sabi ba bia papa so nyam kopon na bedru oduru ba bi enso the way mcbrown hia obesi ene wasere ase like ode wo mpan ni de ebe ma wo so ya prakro betima bre no wase ene wasere kama no fekwa edi yema sa de na eni wo na yen cancer pamfo mo na sabi wiase de obi ene wo ye 100% ana eni nganka begin say aware so bia no wa problem anya dai ensi so for say mcbrown emoja wo ni mu odi yawo before ni mu bibisi eden ni aware mu de asetene mu no problem betima dai aba entene no ba Ghana for ya yesu nkasa wo dia wote won no kra nye eso wo ye din ana wo de ato ho ebiko no kunja ya na wo beka mcbrown de yasem eso wakon no to yehu enti wo de wakan wo nya sa onya obi anti no obi anka wasem yes yesu nkasa na yana kasa no do so no all right ajo me da say ada for comment part comment section for my network na rough sanso na obaso no wa share na akwakoto wa foforo zisi ade mcbrown na one ni kunu eyi achia wo kromo no sanso na obaso a no wa subscribe dey my subscribe button obaso say na be videos be aba bonti bia bia hwe ko TikTok, Twitter, Instagram, Facebook be bia so ya Adepa TV no wa follow ye wo no wa like pages no e dey aka ho e dey amaye aha ene dey ko mo twetwe ni nyina e dey ebesimini ajo ene dey ko mo twetwe e dey ebra wo ye da wo so ase se wunya abra na wo tie ye na wo san drop your comment e dey kan ho me sure so say comment ni nyina no so makenkan e dey amamo sanso ena ye producers omo boa ye e wo bibia mo e Joshua ena afen so e ye tuo midi e ye mess ama Adepa be sanso e share bem makramo